Финальная схватка. Свыше 75 килограммов. Красного угла Леонид Попов. Хатинский угол. Синего угла Данил Иванов. Хангаланский угол. Леонид Попов, Данил Иванов, Хангалас. Абдал Хангалас Мujahid. Dia hanya untuk sifat ujian, untuk tahanan Fatihah. Leonid Popov, Danil Ivanov, Hatta Wanda Hanglas, Hatta Danil Khalifatan. Leonid Popov untuk Wanda Istineriasta, Istineriasta, Kemudian Erkian Kacakatan Hanglas Sinitan, Danil Ivanov. Bidestara Abtai Master, Bidestara Kongus Master. Первый балл Леониду Попову, Татинский луз. Leonid Popov ka basta kabar Belinda. Leonid Popov ka ba? Leonid Popov. Половине находится Данил Иванов. Mencarap sejuta harus bisa dari sejuta ayo Ivanov. Леонид Попов, Татинский луз, становится абсолютным победителем. Kurang pun nak tak pernah kemudian dia sekarang tak terlalu kemudian tapi